Аилатара артуа жәлареизара хантәаҩы иазгәеиҭеит аԥхьаӡаратә палата аԥҵареи уи аусураларгареи акрызҵазкуа усны ишыҟоу уи аиҿкаара азҵаара аамҭа ахаҭа ишықәнаргыло иазгәеиҭеит акраамҭа ишалацәажәоз уи ахантәаҩы иалхрагьы, аха аҵыхәтәан афинансқәа рызҵаараҿы имоу аԥышәа ҳасаба зуны ишазааҭгылаз Роберт Аршба икандидатура. Азгәаҭаратә палата арҿиаразы аԥхьашьа ҿаҳҵот парламент устәара азҵааразы сгәиаанагот ҵакала ихьатәи ҳаилатәара иаарицалоуп. Жәлар реизара депутатцәа Роберт Аршба иахьирымаз азеиӷьшьарақәа рацәан, жәлар рхаҭарнакцәа еицҿакны агәаҳәара аадырԥшит ҿыц еиҿкаауа аусбарҭа амилаҭтә интересқәа рыхьчараҿы ахеигӡара ҟанамҵарцаз. Хотелось бы, чтобы мы получили структуру и получили бы руководителя, который будет принципиально отстаивать интересы не какой-либо политической, не какой-либо власти как таковой, а интересы в целом государства. Роберт Иванова яхсхана ханубсхо ари яхин залшо хара бзша апсо бзша бтара бзшо убри дараца элха аусура иуду гылараниго аачкунша психологи чахи чажо акларге брирбо аусилга элбера фаранара значит аусудзе бажака что убраке аачкунша убрикше способству яшо бзша банзу дуа яхпан шей дуа абрахирге амала япша ибо яваги а профессионал хазарагана хаваги аршо бзшедырагана хаваги Иара убасгьы иазгәаҭан гәыҩбара шыҟам Роберт Иуан-иԥа Аршба римариам аус ламысцқьала ишынаигӡоз. Принципов яха абсолютно депутатская Жәлар реизара ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Ема Гамсани аҷыдала дазааҭгылеит уи ааԥсарақәа ртәы. Роберт Аршба иааникылахьоу аҭак ԥхықәра зцу аҭыԥқәа агәра иара иус ибзианы ишидыруа лҳәеит лара. Фышықәсагьы ҳаимадан ара иара иусуреи ҳареи аԥхьатәи асазыҳәааны аилатәара убасҟан ипринциптә знеишьақәа, ииашарақәа, азиндырра, азҵаара амҽхакы амҩаҿыц алгарагьы дазыманшәаланы аимадара ҳаман убри акомитетаҿ даныҟаз. Агәаанагара сымоуп, абри азакәан инақәыршәаны ҳарҭ иҟаҳҵо аиҭакрақәа азҵаарақәа инарықәыршәаны абри ицәырҵуа еиуеиԥшым азҵаарақәа рҿы иаҳагьы аусура мариахап ҳәа аус еицура ианацаҳҵалак. Анаҩс Роберт Аршба икандидатура абжьаҭара азиқәыргылан, жәлар реизара адепутатцәа ажәалагала ҟарҵеит уи маӡала имҩаԥгазарцаз. Ус иагьыҟаҵан, адепутатцәа ирылаҳәаз аԥсшьара кьаҿ анаҩс еилкаахеит Роберт Аршба икандидатура адепутатцәа зегьы еицҿакны рыбжьы шарҭаз. Иашаӡамкәан ихарҭәаау абюллетенқәакгьы азхаифаҭаӡам. Аршба Роберт Иван-иԥа икандидатура ижәибаҩ адгылеит, икандидатура аӡәгьы имамацәымӡеит, зыҽнызхозгьы уаҩ дыҟаӡам. Аканца ишахәҭоу азакәан ақәыршәаны еиқәыршәоуп, анапарҭыра ыҟоуп, абжьыҭира лҵшәаны Аԥсны аҳәынҭқарратә аԥхьаӡаратә комиссиа ахантәаҩыс парламент ишьақәнарӷәӷәеит Аршба Роберт Иван-иԥа. Аԥхьаӡаратә палата ахантәаҩы акәзар иҭабуп иҳәеит иҭаз агәрагаразы. Убри аниазгәеит аҭак ԥхықәрала дшазнеиуа инап ианырҵаз аус анагӡара. Единственное, что я хочу заверить, что в соответствии со статьями закона и одним из главенствующих статей закона, это я буду следовать тем принципам, которые указаны в данном законе. Это независимость, объективность, законность и гласность. Данная структура, она у нас сегодня новая, вновь создаваемая. И я полностью даю себе отчет в том, что степень и объем работы, который будет возложен на председателя контрольной палаты. Аилатәараҿы иахәаԥшын даҽа зҵааракгьы уи азкын Урыстәыла аганахьала Аԥсны аекспорттә кредитатори, иара убасгьы Аԥсны афинанстә цхыраараҭара рзы анапы зҵаҩыз ашәҟәқәа ратификациа рзура иамаз аилагарақәа ирызкны апарламент усҭҵааратә комиссиа аԥҵара. Жәлар реизара адепутат Рауль Ҳаџьымба иҳәеит асеиԥш акомиссиа аԥҵара шхымԥадатәу. Изҭаҳҵаауа, иззаҳҳәо акы заҵәқәоуп, ацәҭаҳтәындаз аӡә даҳшьындаз ҳәа акәӡам, иара апрецедент иҟалаз уаҳа даҽазны иҟамлартә еиԥш,
Даҽазны абҩыза аҭагылазаашьа ҳҳәынҭқарра иамоур, избан акәзар ҳҳәынҭқарра ахьӡи ахьымӡӷи ланарҟәуеит, абҩыза ҟамларц аԥхьаҟа иҭҵаатәуп аҵыхәанынӡа, иазнеитәуп иашарыла, иҳәатәуп агхақәақәа иҟаз зегьы, аԥхьаҟа абҩыза ҳмыхьӡоит. Акомиссия хантәаҩыс датәуп жәлар еизара депутат Беслан Ҵнариа, Елана Лашәриа, Валерий Кукаскер, Аԥсуа телехәаԥшра.